Pemirsa ring tengahing kosak nyane parikrama pemengkas nyane umat Hindu ring Bali, akehan sampun numbas sarana upekara sane sampun jadi mangdene sayandangan tur ngwantu ring sejeroning nyangre galungan. Kahanan ucap sane ngawinang pengarsan upekara nincap nyangre galungan. Nyangre galungan miwah kuningan, sawatara peken tradisional ring Denpasar, kekosekan keramane, pemekasnya nih kerama istri, sane metumasan lakaran Banten kantos sarana penjor. Anutin seselering lapangan, pemekas ring peken Kartini Denpasar, para pedagang kepanggih ngadol mekudang-kudang soro sarana upekara, rumah suklamat, miwah sampian gantung sane sampun jadi, ring tengahin ageng nyane parikrama umat Hindu, numas lakaran Banten sane sampun jadi, keturik sain daat ngewantu, kuentenan inucap, sane ngawinang pengarsan keramane ring sarana upekara nincap, nyangre galungan. Kadek, silih tunggil pedagang ring peken Kartini maosang, adolan lamak miwa sampian gantung daat nincap, nyangre galungan. Soalnya kebanyakannya sibuk, orang kerja pada kerja, bikinnya nggak sempet. Yang kerja-kerja yang udah umur-umur paling dia bikin, nggak suka beli gitu. Indik arga lamak miwa sampian gantung, taler mebinayan, lamak antuk arga 5 tali alembar, rade sampian gantung 3 tali abuah, sawatar pedagang taler ngadol paket 5 sampian gantung, antuk arga selai tali, anutin pebuat pembeli. Biar lebih simpel karena janur juga mahal, biar satset juga biar dapat kerja juga. Lamaknya harganya bervariasi, biasa ada yang 3.000, 4.000, 5.000 juga ada kayak tadi. Oh gitu. Kalau gantungannya dijual per pasang apa per biji nih kayak? 5 pasangnya 25.000. Oh 5 pasangnya 25.000. Ya. Kewentenan sarana upacara sane sampun jadi, dahat ngewantu kerama sane medui kesibukan, Mang Dani, sida memargi sinarengan, sahe dahat ngewantu kerama. Bunga Widrayani, Bali TV.